Ya ni Nion TV rero tukaba turi mu mujyi wa Rwamagana tukaba duhuye n'umwe mu bafana b'ikipe ya Liverpool nkuko mubibona ngira ngo atangira wibwira abakurikiye Nion TV. Okay, amazina yanjye nitwa Mwumvaneza Stafford andi umwana w'umunyarwanda uvuka mu karere ka Rwamagana andi umufana n'umukunzi wa Liverpool cyane. Ku myaka yawe nzi ko Liverpool akenshi gufanwa n'abantu bakuze waba waratangiye gufana Liverpool ryari kuko siniyumvisha ukuntu wafanye Liverpool kuko iri mu bihe byiza muri iki gihe ntabwo navuga ko ari bwo utangiye kuyifana. Okay, hashize igihe kinini ku giti cyanyu mvuga ko hashize igihe kinini ariko iyo mbibwiye abantu baribaza ngo ku myaka yawe ni gute ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo kuko nzi Liverpool kuva 2005 kuri match ya finale ya Mirase ubwo badutsindaga 3 mu gice cya mbere bagira bakagaruka akabyishyura bikarangira tunatwaye igikombe cya Champions League cy'icyo gihe. Ya ko kiragiye bigaragara ko kiri umwana cyane haba hari abakinnyi bibukamo bakiragiye. Ndabibuka yego ntago Sadio yose nayipanga ariko ndibuka umuzamu Dudek nkibuka Jamie Carragher nkibuka Steven Gerrard nkibuka Alonso nkibuka Dikite Sam Hipia n'abandi na penalty abo ngenda nibuka cyane. Ukurikije umutoza mufite ubu ngubu uherutse no kubaha igikombe cya Premier League ugakurikira n'umutoza wamubanjirije hari ubona hari itandukano bafite cyane. Itandukano rye ntiryaburamo koko Klopp ari hejuru cyane ya Arne Slot kuko urabona ko nibyo Arne Slot ari gukora ari kugwa mu kirenge cya Jurgen Klopp kuko urabona na Swad dukoresha amagingo yangaya ari nayo yatwaye kira gikombe duherutse cya championnat ejo bundi still ni ya kipe ya Jurgen Klopp kiretsa element imwe ebyiri eshatu zaje kandi still n'ubundi zabaye ni recruitment za Klopp ariko zikaba aribwo zari zikwiadaptinga muri iriya timu nshyashya ariko mu magambo make nawe ni muzima yabasha gutera ikirenge mu cy'umutoza n'abakinnyi nabo baragaruka baramwumvira and that's why ikipe nayo is successful. Ya abenshi bavuga mu Bwongereza aho ntuye benshi bavuga yuko kira gikomba kenshi nta nubwo benshi bakibishyira kuri mutoza cyane avuga ko yasanze ikipe yubatse agasanga kapiteni ufite bamwe mu bakinnyi bakomoka mu gihugu kimwe cyane cyane mu Buholandi bakaba baramufashe nyine guhita nyine amenyera uburyo Premier League ikinwa ariko nkurikije iyi season Liverpool mu kipe yaguze abakinnyi benshi kandi bahenze kandi yubatse wavuga ko ashaka kugira ngo mane kira gikombe. Nukuvuga ngo ikiri yarashaka kudefanda igikombe yatwaye n'ubundi nkuko abazi Liverpool ya Klopp magingo yabari kuvuga ko n'ubundi igikombe yatwaye ariyo ya kipe ariwe wa Murider Van Dijk captain wakomeje kugendera muri ya kipe n'ubundi yubatswe na Klopp bagenda kuri philosophy ya Klopp bigatuma twakira gikombe. N'ubu ngubu urabona twagiye dushyiramo zimwe mu element nziza cyane nka Isaac n'umwataka mwiza mu Bwongereza kuko muri top scorers b'umwaka washize nawe arimo urumva rero kugira Swad nk'iyo ngo ukaba ufite trio y'imbere ifite Mo Salah ikagira Hugo Ekitike ikagira Isaac cyangwa se na Cody Gakpo ni trio nziza y'imbere cyane still kandi twaba dufite na defense nziza y'abantu twagiye dusimbuza nka Frimpong waje asimbura Trent Alexander-Arnold ubona ko nawe ari perfect kandi arimo arabikora amagingo ya neza tukazana Miron Kerkezi kuva muri Bournemouth nawe ni muzima cyane arimo arabikora no hagati dufite hagati heza tukagira defensive midfielder mwiza Gravenberch urimo uradufasha cyane ubu ikibazo gisigaye ni defense nayo ya Konate na Van Dijk ni nziza nayo irabikora ko ubu iki kibazo gisigaye turatsinda ariko still natwe tukwinjizwa kuko ugiye kubona ibitego dutsinda nibyo tumaze kwinjizwa birajya kubalancingana kuko clean sheet mu magingo ni nkeya ariko ibindi byose ni sawa kandi tuzi neza ko intsinzi tuyifite kuko magingo harimo amanota 5 ya defense ari hagati y'ikipe ya mbere n'iya kabiri mu mikino ine ya mbere. Ubwo rero tutagize imvune za hato na hato tugakomeza kuri uwo mujyo igikombe twakidefanda. Ya ukurikije Manchester City nk'ikipe mwe mu mazi iminsi mu myaka myinshi muhangana cyane kuri ngubu akaba yariyongeyeho na Arsenal. Manchester United nubwo iri mu bihe bibi iri mu kipe muhangana nk'umuturanye ndetse mufite kimwe mu ni imigi ituranye inahangana ariko bikaza bikajya no ku makipe. Iyi season ubona imeze iti ukurikije buri kipe uburyo yagiye yubaka? Okay, iyi season irimo ihangana rikomeye kuko
Liverpool yaguze Isaac nk'umwataka, Arsenal igura Goretzka nk'umwataka, dore n'ejo bundi yahawe igikombe cy'umwataka wayoboye abandi ku rwego rw'isi ubwo batangaga FIFA mu minsi 2-3 ishize. Man U nayo yaguze undi mwataka. Urumva rero harimo ihangana rikomeye, ariko ubu challenge iteka kuri Liverpool izari Man City, kuko Arsenal nayo itanga akazi yego, ariko by the end cyangwa se ku munota wa nyuma bikarangira akagozi gacitse. Akagozi karajya gacika ko birangira akagozi gacitse, imaze kugwa munsi y'urugo inshuro 3 yikurikiranya, kuko Liverpool imaze kuyisiga mu manota ngahe gutyo. Uno kuba rero challenge dufite ni Manchester City, kuko nubundi yaragarutse. Urabona Haaland last season yari afite meforme, ariko ubu yagarutse kuko ubu niwe top scorer, maze kujya mu bitego bingahe. Kandi nanone hagati hayo bagaruye uriya Rodrigo, kandi ni umwe mu bakaseri beza cyane. Steve ayifashije, ni mpamvu mu mwaka washize yagize amahirwe make kuba bataito contender cyangwa se ngo nabe yagitwara, nuko ari ifite imvune ya Rodrigo. Kubijyanye n'abafana b'ikipe ya Liverpool, hari abafana ba Liverpool bagaragara hano i Rwamagana? I Rwamagana dufite fan club y'abafana ba Liverpool ikomeye cyane, nini kandi yagutse. Tukagira n'ibikorwa bimwe na bimwe tugenda tugaragaramo, nko mu gihe cy'ukwezi kwa 4 mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hari ibikorwa tujya tugira byo kuremera abantu, tukabubakira, tukaboroza. Rimwe na rimwe tukajya dusura bimwe mu bikorwa ndangamateka bigiye bigize igihugu cyacu. Abafana ba Liverpool barahari benshi kabisa. Kubijyanye na football yo mu Rwanda, hari ikipe abafana mu Rwanda? Mu Rwanda afana APR. Ufana APR? Yego. Ubona ari igiki gituma APR itagirenga cyane cyane muri marushanwa ya Afurika, ukurikije n'uburyo iba yaragiye ku isoko? Ikibazo cya APR ifite ikintu kijyanye na scouting yo kuzana abakinnyi bo hanze, niho mbona aho hasa nk'ahagaragara intege nkeya. Abantu baba bari birimo n'abakomisiyoneri, sinzi ngo niko navuga. Byumvika ko bazana abakinnyi batari ku rwego rw'igiciro cyangwa se rwa APR kuyifasha kurenga amarushanwa ya Afurika. Yego, uko biri kose, kuko bo bagenda ushaka kuzana umukinnyi ukasanga aguze igiciro kinini, ariko ibyo azatanga ntibihwanye n'igiciro yaguzwe. Nicyo kibazo gihari magingo aya ngaya, ariko mpamya nashidikanya ko ibintu bibaye rimwe kabiri gatatu, ni ibintu abantu babona, abakwiye kubikosora bakabikosora. Ayo mpamvu usanga harimo abakinnyi bagenda ugasanga bagiye amasezerano yabo atarangiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane.